mi ovo. Kad idete iz Zagreba, recimo prema Splitu ili prema Dalmaciji, di stanete na Žderu? Tifon. Znaš šta? Nema reklamirati. A nije nego ono, 90% ljudi što ih ja znam staje u Macole, znate gdje je to? A, mi autocestu vidimo. Pa gospoda! Isfurali smo se ko Betla, možemo ići autoputom. Zato fino Tifon. Mi ponesemo u loncu doma što čuvamo sarme i graha neki. Kobase, kranjske kobase si poneseš, fino si staneš sa strane i narežeš. I sandvič Montana. I ko kaže da to samo Česi rade? Ajde malo. I ovo ti odgovara na pitanje tvoje prijateljice da li dobro zarađujemo. I kad ćete početi piva po dijaspori? Kad Grdović ode u mirovinu. Reci mi vi ste multinacionalna i multireligiozna kompanija. A? Kompanija, je. To još ovaj svijet vidje nije. Svi smo zapravo iz Pa Zagreba. dobro, živite svi u Zagrebu, ali niste baš svi iz Zagreba. Čekaj, Bosna! Dođi samo sekundu. A reci mi neki friški bosanski vic, reci. Evo sad ti vice priča. Radio Mujo, slušaj ga sad. Radio Mujo u Njemačkoj kupio Mercedesa i vraća se u svoje selo da se pokaže i pred samim ulazom u selo mu pukne guma. Izađe van da je zamijeni i sad dolazi Haso i vidi Mujo kao skida gumu i brzo uzme ciglu, razbije šajbu pred nju i krene se uvlačiti u auto. I sad Mujo vidi, šta radiš jebote? A veli Haso, pa ti uzimaš gume, ja ću uzet radio. Jesu li bolji ćevapi u Sarajevu ili Banja Luci? Ja, on je Banja Lučanin, on je Kamilija, sad to je U Banja Luci. Pa to su dvije različite stvari, razumiješ? To nema veze. Reci mi u čemu je razlika? Razlika je u okusu, obliku, u Kakvi su oblici u Sarajevu, a kakvi u Banja Luci? U moći, u lepinji je razlika isto. Kakvi su oblici u Sarajevu, a kakvi u Banja Luci? Oni imaju U Banja ove Luci je pločica fino ovako spojena i ima Kod 4 prsta, da. I takve u Sarajevu su single ovi. Da. Kod njih imaš puno onih čvrljaka mali, znaš, ništa. Je li to animozitet, nešto slično, Split, Zagreb ili koja je to u priči? A to je bio prije rata, ali sad aha, to je samo po gurmanstvu. A sad se držimo zajedno. Ne može nam niko ništa, jači smo od sada. Koliko je dinamovaca među vama? Zane, dođi vamo. Ajmo himna! Nećete niko tu, šta si se pripao, ovdje nisu mi luđaci. Idemo skinimo kapu. Nije nego jučer je bilo 800 ljudi na koncertu u Splitu, on se boji da se više niko ne... Bilo je više ljudi na koncertu s nama u Splitu nego što je bilo na utakmici Dinama u Zagrebu. Prvo govorio popularnost Dinama. Ne možemo se ni sve zupati. Imamo dobar napad. Nisam ja baš neki navijač, ne pratim ja baš previše. Ne, a? Ne. Pa zašto ste prozvali? Pa zato sam kao jedini tu iz Zagreba. Koga ti navijaš mi? Ja ne pratim ekipne sportove, samo curling. To mi je Curling. Curling mi je omiljeni sport. Reci mi koja su osnovna pravila curlinga? Guraj, puši i metodom čisti. U 3 riječi. Jesi ikad razmišljala početi se baviti o karijeri? curlingom? Pa evo, nakon što završimo svojim bendom i nakon što ja i Šato završimo karijeru kao pjevači na svadbama, razmišljali smo o tome... Ona će zaraditi dovoljno za četku. Dobro, ti radiš još nešto osim što si u bendu? Pa radim, imam svoj dnevni posao koji obavljam. Koji? Radim u jednom ekskluzivnom butiku u centru grada i tako. I svakodnevno viljaš cure koje kupuju ekskluzivnu odjeću, ne? Da, i ljubim noge ovim estradnjacima, tako ponekad dodajem i cipelu. Pa jel ti ide to na živce? Nervira te? Kako ili si to shvatila kao nešto normalno u životu? Pa normalno, posao ko posao, radim pošteno svoj posao, obavljam. I ko ti je najgori od tih estradnjaka? Daj bar ti reci, ne moraš niti imati od mogu reći ko mi je najbolji. Ja sam stavac. Hvala, lege! Vidiš sam. Neka romanca.
Da ti dođe Huljić i ponuditi mrak karijeru vani, sve ludilo, ka Maksimo Mrvici, na primjer. Bili pristani? Ne, Ozbiljno. najozbiljnije. Kako ti znaš da je već nije ponudio? Kaj, čovjek, to. Baš ćete umut.